Тиги айбан кеттиби? Акылына зоокасы айрыйт. Следователь Эгемердиев. Ами айзал корасын. Ситуация же, помнишь, была? Ну там же ничего такого не было. Потому что ты последствия вспомни, какие были. Блин, как там ничего, совсем ничего. Ты вспомни потом, вообще с головы это выкинуть надо. Ты вспомни потом на будущее, что будет. Да, будущее дело. Ты что думаешь над этим? Да. Да в смысле, да, сейчас же другое совсем было же. Не. Салам алейкум, сейчас, нет, сейчас. Нуркул, мындай чоңоюп калдың, сен баягы жаш бала эмессиң. Кичинекей бала эмессиң баягы могу жерде чуркап жүргөн. Башкалардын энелерин көрүп сени көрүп, уялчу болдум. Кичинекей нерсени кыла албайсың, жөнөкөй нерсени сага болгон ишеничим ушундан кийин уже жок болуп баратат. Кичинекей нерсени эмнесин кыла албай атасың? Аракет кылбайсың, алдыга умтулбайсың, ушул нерсеге талпынбайсың өзүң эле кичине болсо дагы. Аз нормально немет макулбу? Мына түз туруп нормально, кара бери. Ня, аригато. Си, су, ня, ни, на, аригато. Ня, си, ни, на, оппо, или эмнесин кыла албай атасың? Здравствуйте. Вот мы вдруг в Москву, вот салон, да? Салон нет, вот искаем, нету, да? Вот салон женщины, вот салон, да? Вот косметика, вот жена, лицо бьешь, он белый, лицо девушка, лицо будет, да? Вот, да. Хорошее лицо будет. Вот, хороший, вот делай, вот шпаклев, вот тырмаки, да, вот асамаки, вот тырмаки, вот так делаешь же. Учить же, вот где вот это? Життерин не керек? Орусча билет турбайбы? Тиги чоңуз каякта эме Нури окутуу борбору деген бар экен да, кыздарды үйрөткөн. Ошол каякта? Метро Братиславская. Кыргызча каякта билесиз? Эми Москвада кыргыздар көпсүн орда. Биз да айла жок үйрөнөбүз да. Живем, много живем, да. Шею нужно брать, да. Моюн аш кетип атат. Aşkım моя красивая. Шигол, погонуңа карап сүйлөчү. Погоның канчалык бийик болбосун, по-любому хозяин болуп атпайсың, туурабы? Тарчок, сен да милиция кызматкер экенин билесиңби? Тарчок деп сүйлө. Тарчок деп сүйлө. Чеччи погоның, раз-раз жазым. Жазым раз-раз. Давленияны көтөргөн. Чыкчы сен өзүң. Чыкчы. Сен эмне жинистиңби муамелен теңелип? Шаарыңа жаман чоң экен деп адашып кеттим деп коесуз. Алтыка. Деген центрда код. Не келдиң негизи? Тиги аттарымдан келгем. Тракторду сатып туруп, үйлөнүп алсамбы деп аткам. Алтыка. Азыр деген бардыгы заман бапты. Каяктагы авторуна телефонуңду берсең? Тессат деген программа бар да. Ошону көчүрөсүң. Ошо Тессатка эле тракторду чыгарып коесуң. Анан ал жактан элдер көрөт дагы сага чала баштайт. Мына, пожалуйста. Любой нерсеңди сатып жана ал жактан алсаң болот. Канчадан мисалы үчүн? Мисалы мону ёлканы сүрөткө тартасың, топ. Анан муну келип сурай башташат да, алып кеткенге. Ёлка жок болуп кетти берби, карасыз. Иштек турбайбы бул Тессат дегениңер, Кетели. Братан, туруңуз, братан.
Эй, Нуркул не алып кетті. Мен жаңа гулять етіп жүрген қызыңыз вообще екен да. Ақшаны бердік. В общем, все классно завершилось. Щегол! Нигол? Щегол! Чипи, мен қызым көрінше не қиын болып сің? Қыз бізіңе маған барыр айтып қойын. Сен мен жігітіме қиын болып атасың. Алтуха, отойди, блин, Самара. Братан, біз сөйлешкен емес, ұратпайын мені. Қандайша сөйлешкен емеспіз? Ах ты! Братан, үйленем де өле, ар күнге жол өле. Қараңызшы, таңдап жүріп тасқа жолықтыңыз ғой. Құдай бұйырса мындай жақсы қыз тұрады, жолғасып не болып отырсыз, братан? Ей, Нуркул, тақта жүресің. Өле артыма көрбегіле шаққай жүр. Барамын да үйге, жаңыле шықпын. Ей, ежең сөз бұқпайсың ғой. Тұр бар, кет.